Welcome again guys. Uyu munsi tugarutse ku bahanzi b'indashyikirwa muri uyu mwaka wa 2025, dore ko turi ku itariki ya nyuma 31 z'ukwezi kwa 12 2025, ariho uyu mwaka uri buze kuba warangira uyu munsi. Tugarutse rero ku bahanzi babaye indashyikirwa mu byiciro bitandukanye, nibo tugiye ko twavugaho muri ino video. Icyo usabwa ni ukorana natwe kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumva neza. Turaza kugaruka ku muhanzi witwa Run Up wakoze indirimbo yitse Tsunami, ikaba yararebwe n'abasaga miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube kuri channel yiwe. Iyi ni indirimbo yabaye iy'umwaka kuko we avuga ko mbere y'uko ayisohora yari abafite abamukurikira cyangwa se abo twakwita aba subscribers bagera ku bihumbi 60 gusa, ariko ubu ngubu ikaba yaramuzaniye abarenga aba subscribers ibihumbi 100 ku muyoboro we wa YouTube. Uwo ni we wabaye indashyikirwa, indirimbo yiwe uza ku mwanya wa mbere mu kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube, uretse ko hari indirimbo ya Element L yise Tombe yo yarebwe n'abasaga miliyoni 13 ku rubuga rwe rwa YouTube, ariko we ni ibisanzwe video ziwe cyangwa se indirimbo ziwe zikunze kurebwa cyane. Undi turi buze ko twagarukaho ni umuhanzi bita Bruce Melody wakoze indirimbo yise Roza, ikaba ariyo yarebwe cyane kuri Spotify, niyo yumviswe cyane n'abatari bakeya kuri Spotify, mu gihe ku rubuga rwa YouTube ho yarebwe n'abasaga miliyoni 1,100,000 gusa, ariko kuri Spotify iza ku mwanya wa mbere. Turagaruka kundi muhanzi bita Bwiza. Uyu ni umuhanzi wakoze indirimbo yise Boda Boda muri ku kwezi kwa 12 ko gusoza umwaka, n'abandi bagiye bazikora benshi. Twagaruka ku ndirimbo ya Juno Kizigenza yise Mariza wanjye, indirimbo ya Marina yise Page, ndetse n'indirimbo ya Butera Knowless yise Ntacyo, ndetse n'abandi benshi batandukanye harimo ba Kenny Soul ndetse n'abandi. Iyi rero niyo ndirimbo yabashije kurebwa n'abasaga miliyoni 1,500,000 ubu tuvugana ku muyoboro wa YouTube wa Bwiza. Iyi rero niyo ndirimbo yaheze izindi muri uku kwezi kwa 12 bitewe n'iz'abandi bagiye basohora, zozo ntabwo zaje kuba zarebwa cyane. Indirimbo iri ku mwanya wa kabiri n'indirimbo ya Bruce Melody yise Munyakazi, imaze kurebwa n'abasaga na miliyoni 1 ku muyoboro we wa YouTube. Uyu rero niwe muhanzi wabashije kuba yakwegukana igihembo cyo kurebwa cyane muri uku kwezi kwa 12 ku muyoboro wa YouTube. Komeza ubane natwe kugira ngo ukomeze kuba update kuri iyi channel yacu, ujye ubona ibiganiro n'amakuru menshi atandukanye y'ibyamamare.